Musa, kodwa nje uyakwazi ukuthi kangilali ngenxa yakho. Mangithi ngiyacimeza nje ngibona wena. Abufiki ngitsho lokuthoma. Ngicabanga ngawo. Sorry Shoma please. Bese ngifisela ubuthongo obuhle. Ulale nje ukhohlwe ngami. Musa angisakuzwa ukuthi uthini. Uthi awusangifuni. Phela so type yami wena boys. Kathi pho i-type yakho manje yipi? Ngogwetha amakorokoza. Alright. Uthanda lamatitshe esikolo. Kumba abafana basedorobheni laba. Hayi, kodwa ngicobuza boys. Khona ngathi ungithengela amaphetho ngandithengela wena. Amafutha ke. Iphenti lona ngalikwanisa wena. Kodwa Musa, yini kade uyibonayo ebantwini labo ongayiboni kimi sho? Sengiyabona. Uthanda abantu abathengayo. Uthanda abantu abalemali, Musa. Hayi, kodwa uyakuzikhanyele yini boys? Hayi, alright, asikhona lapha. Ukayisa njengosisi wami, wena kubona njengobhudwa. Hayi, ha, angisobhudwa wakho mina. Ngubhudwa wakho mina. Boys, ukayisa njengosisi wami. Sinjengama twins anti sihlala sisonke ndawo yonke. Nxa wena ungakhombisa mina, usho phela ukuthi ungakhombisa lo guys. Kathi Musa, yindaba every time angikhuluma ngami lawe, wena ufaka ukayise phakathi. Ngoba urelevant. Relevant. Ukutsho wena ukuthi relevant. Amacala reloaded.